पाउचरी यम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मिनिस्टर दारुक हापसिनदुना एन बिरेन लुसिंगबा लाइगाक ngasi चाउथोकलबा याय एन फेफ्ट मिनिस्टर हेंगलबा याय एनवीवी अमसुंग जेटीयू दी पिरोय दौरे चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बिरेन लुसिंगबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अमसुंग नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के सुंगसिना बलाइगाक असिदा अनोबा मिनिस्टर तारुक हापसिनदुना ngasi चाउथोकलबा याय थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाय नौना वसक लौगदुरबा मिनिस्टर तारुक असिदा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी अमसुंग जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की सीट याउद्रे अतुमैरबक आर मिनिस्टर अम हाफकरबनागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की होनदे नौना मिनिस्टर की फम अमगा हेंगालगने नौना वसक लौरबा याय हाइना फानरिबा एमएलए तारुगदुदी टेक्नोफल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लेटपा वाके कोंडोजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए डॉक्टर साफुम रंजन चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए खासिम बासुम नंबोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए थौनाउजम बासंता कोराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लाइसामतन सुसिन रोमसो सेकमाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए आइखाम देंगोने हायरे नौना मिनिस्टर हापलबा याय हाइना फानरिबा मखोय तरुक असिमक वसक लौखिबा तारगदि बीजेपी की एमएलए अहुम लेबा चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मिनिस्टर अमफावबा याउद्रे बीजेपी की वैना नागा सिंह की मरक्तसु मिनिस्टर अमफावबा पीद्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट सु मिनिस्टर हाफ्ट्रे अदुमैनमक तामई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारखिबा अवांगबम निवाय ओखुर डिस्ट्रिक्ट की चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी ताम अनिरक माय पालखरबक खासिम बासुम एनपीएफ की ओन मिनिस्टर फंगबदा यावरबा याय हाइना फानरे बावोसेना मखाताना हाय नौना मिनिस्टर हाबजुलपकी लिस्ट असि थारगा इंफॉल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओन मिनिस्टर अहुम सोरबा याय मखोय अदुदि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थोंगा बिस्वाजीत लाइसांगजम सुसिंद्रो इंफॉल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओन मिनिस्टर अहुम लेरबा याय मखोय अदुदि एजुकेशन मिनिस्टर जुमनाम खेमजान नौना वसक लौरकपद यावरबा यारिबा डॉक्टर एस रंजन हाइखाम दिंग अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की अनि सुरबा याय मखोय अनि अदुदि वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम अमसुंग नौना मिनिस्टर ओइरबा याय हाइना पानरिबा थौनाउजम बसंताने बावोसिना मखाताना हाय वसक लौबगी थौरम असिदा सरुक यानानबगिदमक बीजेपी की लुसिंगबा साफेट फट्रा ngasi इम्फालदा थुंगलारे वसक लौबगी थौरम हायेंग नबित जुंगबा ममांगदा पांगथोकलबा याय दौबदबो ngasi नबिदांग अथेंगबा फावदा वसक लौरबा याय हायना पानारिबसिंगदा वसक लौनबगी चेबाव फंगनद्रे अतोपा पाव अमदना नोंगलै नोंसिना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट जुम चनी मरफुद्रा हमदोय रोम अमांगा थोगनग्रे ngarang amasung ngasi gi loan of ahing disit kiba akan ba nonglei nongsina kaksing district ki manung chan ba mafum khara da chawrakna yum chani marfudra hum doirom amang ata thogan gre ai hogi pawmi na phangba pawna hai ngarang ahing dong ye matung da thengkhang kai raksit kiba akan ba nong nongsit aduna kaksing district ki manung chan ba sogunu assembly constituency ki pangantabi gram panchayat Sairen gram panchayat amsuk wangu gram panchayat na kon ba mafum kaya da yung kai kaya hum dok tunu chawna amanga ta thon kibaki miyam da awawa mayoknare haire nonglai nongsina amanga ta thon kibasing adugi manung da pangan tabi gram panchayat na konba mafum sinda yum chama taraga mari amanga ta thon krab yum chama taraga mari adugi manung da yum kun ga tarena lawba yadana amanga ta thoke adugi yum marfu ga tarena saruk khara amanga ta thon ki amanga ta thoke basing asigi manung da pangan tabi da primary health sub center ki sangsu yaukre district asigi manung chanba chairen gram panchayat ki chairen jauna mafum kya daso yum marfudara taruk lom amanga ta thongna ki thoke amanga ta thoki basing adugi manung de yum kun ga mathoina lawba yadana tekhi aduga yum humpudra mangana saruk khara amanga ta thoki bane amarom da wangu gram panchayat ki manung chanba wangu nonggai wangu sabam amasung wangu kasata bida yum marfuga humdoi rom amanga ta thoki apun ba jumar fuga humdoi rom asigi manung te yum kuntra ga taret na lawba yadana amanga ta thoke aduga lemawri ba jum ni fuga tarukna saruk khara amanga ta thoke haire nong sin amanga ta thon kraba yum sing adu da lerum pam yoi sing nangna ba mari pata sing jum da saidang pam logduna leire loinana relief camp sing hangtuk na ba thabak lokhat ba haukhre nagalamarom da iroi ahum sire state asida ngarang dagi hauduna akhak arau yauna jurakhiba kan banong barakda Brajadarakpadagi nungba subdivision ki manung chanba mukti khulenda iroi ahum sikhre haire paosna hai nungba subdivision ki manung chanba mukti khulen gi lok amada bachinjak chadun leiringe da brajana panbadagi iroi ahum asi ngasi ayuk sikhibane
Iroising lok manak tadu lay duna sidun lerambadu mafamadu akoy pada leribu khonjasina thengna rakhibani. Loina braja tawa aduna marap wadar mafamadu akoy pada laiba palam kharasu amaga tatogan ki. Iroising atu mapung mari fara bagatani masina maram oiduna iroising asigi mapuda chauna awawa mayoknare. Adu mainamak tawdok aduda mi asok apandi yauki de hari. Railway project chauna mapangi company singi thabak thoram punamak thengchilagani joint committee. Railway project jauh nama palam ki construction company sing na Manipurda paikaliba thabak thoram amusung mapan dagi nunglai ngoi pusalak liba punamak ngasi dagi thingjalagani hada All Manipur Quarry Association amri tongan wa senmi loop kundafun sinduna semba joint committee JSC na fongdoragle senmi kundafun sinduna semba joint committee JSC na fongdoragle hirapasi ke matang da yu kaithel manbi da fangthok pa paumi singo na ba mada All Manipur Quarry Association की Treasurer T.S. Sanjana hai. Manipur High Court ating batang kibada kilamdam asigi tural singta kinung lengoy. Pek bagi tabu funa maglep tuna leragli masina marum oituna matam kiage mamang dagi hauna sinba masi. Pai sidon imung manung pujaram balai rapa miyam da chawa sapo pire. Nung lengoy pek tuna imung manung puriba sinmi kiage puksak thadalaga mapalam ki. Company sing namasagi mes Amerika ri sinna tuna tural dagi. Pengning badung lai ngoi pek pada ating pa thamdaba si yam da laibak thibare lega ke hause paikaliba railway jauna achwa project sing office building sing water supply na sing bamari lenawa sangba sagat pagi thabak sing asida sindari banung lai ngoi sing ase lamdam asita ki futhok saba pothok na ayam pani habasi lenga na khang gadabani makha tarakfa atop pau madana Juko Valley da changba jaroi sayo Manipur amasung Nagaland gi lona bada leiriba Joko amadi casual sa area demyoi amata changba yaro hena sauran angame yodo organization saiwana fongdokre angame jutsingi apun body amu oriba sayogi cherola sigi matung ina kari kumba athingba sigi wangwada mi changlamba thengnara bade lakot bam tok matik saba action lakot kadi khongthanga sik ngangphai ki saruk asida manipuri singna lam khopsi laktana ba paket ki bani hena sayogi president Mede Kreli Mejora amasung general secretary Mede Vijo Sofi na puna thadorapa cherola sin haire cherola sin makhatan hai Nagaland amasung Manipur gi lona bagang khui asida tha asigi taruk tagi Manipur gi Senapati district magistrate CRPC ki section 144 salai duna thamjin basi yamna lebak thibani masina angam mesingi lamda chawna sogalle asangba dawthuk leiriba mafam asida district magistrate namram chana CRPC section 144 salai riba asina nongsi jadna leminariba jumdolaba khonsingi marakta hena nohainadraba masak oirakani masagi jomatakta saibona hana thamlamba matam kaktaba highway pange khongjangso angami public organization ki goal jobli tharong bi yangla gando khebane kanagumba manung amusung mapan gi organization utragana mi amatana nam haduna khongjangado handok han ki valaite state asida leminariba organization amagi asoba tharom amalairiba doge yangla ka madu ikai khomlobo utpo oina firep adu laukhibane Ngamkai wathuk asigi waroisin ama Tinyimi People's Organization TPO na porak dengai mak within the district magistrate mafam adu the CRPC section 144 salai tu ni hiena pam da bathok thokan na phawanare maramas na Manipur lenga na suhiram asida akan mamiyang changbi dun athoba matamda athing basi handok puda natana casual sa area da thiriba armed person singa silau thok view hanu su serol asina makha tare Bongjagil Baltevo Minister Hapada Yahun Gadavani Jaumi Council Talun ST Assembly Constituency ki MLA oina BJP ki tiketa mai fakliba Bongjagil Balte su Manipur Lenga ki minister oina hafada Yahun Gadavani aina semte bai fai sukte paite jau kom gangte mate amri thangkhal ki apun babodi amwari pa Jaumi Council ki chairman John K Gaite na thador pa cherola man haire cherola sidhai mabangai dagi chanaduna lakpagum Manipur ki oina minister taragani thoi hafada Manipur ki proof singi mot chenduna haplaga lakle Masih kimanung da Jaumi purup tagi su MLA Bongjagil Baltevo minister wena jahon pam thoge hauze minister oiripe singi manung ta koki purup ki mot chintuna nam sa ki ben jawkre masih da sunatna Manipur gi wena su Swasanpur amde Fairjol na MLA taruk laiduna khwai ki chawba district am oiri bane hana dagi su district as minister amri soidana piraga lagi district as ki MLA singi manung da Bongjagil Balte na khwai dagi al oiraba miyo mo oibada na taraga mathoi suba state assembly de MLA oraga nauna bai fakwa Mihucu mahakaktani. Karigumba mahapu minister sa thok pada jahul labadi state asigi kanglo phuru khuding mapo. Lengak sem bada saruk jahandu na hiana ingsik palamdam amu oibada chawl mateng bangani.
BJP ki lusing basing na su wafam asibu kumna khana tuna thabak hoina onthong na bu hona ningi haire Cherolas makata na hai kumja lising ani taraga tarida BJP na lusing ba NBR gi lega gi makada go to hills na sing ba thorong kya pai gatuna Jinga bari tam gi dong sina bagi mari hena sasen hanke masina maram oidna miyam gi thaja basing adu leibana MLA kya su ambu khanda mai paglake faru khara na makhoi gi minister asing jamna fangna na basa thariba thabak sing asi janing de makhoi na sa tariba thong asina furuk masel gi barak da nuai na da bagya tholak pai yai bungjagil valte di mamang gi lengak ta minister am oina yaw matam da thokibul luraba tanpham sing da lenga kai dana bahona ki amadi politics da khongda tringi matam da so Banking service da sahi kun taruk lum leiramle amade planning department da sahi taruk lum amasu thabak torum laba misang ni haire Thadau Students Association ge wafam yaring te KSO Eklavia Model Residential School bo il jangnom pai khulda saba ki matang da Thadau Students Association friend amade social media da phongdo ke bo wafam singadu aran mani haina ko ki students organization gi general secretary Tesing sin na thadurok pa cherola man haire Cherola hai ker kana Thadau Students Association ki mingda school asibu al jangnom pai da sadana bo hona tun lagle Hiram masih kemar ilainan batam amakiti and health minister Kang Pogbuki Deputy Commissioner Somorjit Chalam Yawwa Committee Masayam Kravane Committee asin school asik isahi nariba safam gilam yang sin balai kre Loina na lenga ki gazette notification ki matungina su el jangnum fai khul asi kangsu galjang TD block ki manung dalai haina bayak siang na yawre Cheroles na makhatara duna Thadau Students Association ki Press statement the Additional Secretary Led Khogin Occupy School asi sabagi mafam Hongdokre aiduna suspend tawnan ba thamlak le bawa fam asisu akan bamok da yaring de Magoi press statement atu da yamna mafung phada bakul amagi masak naiva officer amabulum da lawda bagi mami tai Manipur lega ki mai ke gisu Kangpokpi district headquarter ki akoi fam mafam sin da Jawhar Navodaya Vidyalaya na singba mahimasin tampagi institution singlai aiba khangle bane Marabundare el jangnum faida chotadun leiriba mahimasin ki lamda phibam phagat hanana bagi dabak Eklavia Model Residential School asi sabagi thabak khara hena yengsin haninge School asi leibne school asigi kulla asigi akoi bata leiriba chingmi miyam ba mahimasin gi lamda khomang choksin bangaman gani ana sumaka tarakle Tamenglong gi Tharun Village Mobile Network fau fangdana leire Technology ki lamda zakulak bagi matung ina mobile network ki manga suba generation 5G ki dungai bagi pau fangnaraba matam masida Tamenglong district ki manung chana leiba Tharun Village Tenga si fawfo mobile network fawfo fangda ba khunganga moy hore Maleng bisa khot khongjel gi nuai bagi mau fangna daba mafam irei lesilaktraba matam masida Tamenglong headquarter dagi kilometer kuntaret om tabak salaga leiba Tharun Village ki kunja sing de taiwana ba phibam dale hore Tamenglong Assembly constituency ki manung chanba khulasi liang mai froki mioi lising ani chongrom khunda laidari Manipuri gi puwa ri kya ga sagona duna laklaba khulasi ngasi bawa hiram kya da sotana du maklaire matam gi pan khivalengang akhanaba mieng changbi bo watpana lambi thongda ana leyeng sing leitabagi awba meyok navada natana mai machin tampham ningthina leitabagi literacy red jam nem ba khul amasu waire Tharun Village ki khunjas na karamba ponchiro lehing lebagi aina pause asigi pawbina chalu badal eka kulon gi mami amata tadana yamna sotana leram khi khul asina mayuk nariba khudong chana basingi matangda goima changbo marin men chahi kunthraga mapan choraba khunja amana pause asi dai ngaligai matam dagi leraklaba khulasi ngasi pawba ahongba ahonba mata odri malai masigi lewa khudip na chakhotpa gi lamda kan hi da naraklaba matam asida Tharun Village dadi 1G gi network pawbu fangdana leire Haujikti thabak tharong khudimak internet ki khudangda loida tawnarba ngakdani laingana paikat patong hatongan pe scheme gi kanaba fangnana bagi damaksu irai laina internet ki khudangda tawnarba ngakdani adaba khulasi dadi ubat network ki khudong chadaba asina maram orga hiram khudimakta maning halakna naba maram oiragli khulasi khara tongkatpa mafam dadi mobile network khaji khasi phangba yawi phagliban network asisu Tamenglong ki tawar dagine masina ningthina wari sanaba yade internet siznaba yade Mahana makata na hai khul asi da asi madi sa fare aningai leite Tamenglong dagi Tharun Village pawwa asi kilometer kuntare lom la palambi ge phibam asi asuki made fatte asi balawba laktrabadi dispose tawrani Regional Institute of Medical Sciences RIMS Impal tha asigi taraga mathoide admit tawduna ipung manung gi mi amata yawdana layang satharaki ba mi laikidre
Legitraba miyo asi hospital asida admit taurupada piramba maming da W Premananda sahini fuga tarit kangjabi lerkaina palle. Ato may nabak mahana legitraba matung hospital gi maike dagi legay asida satuna. Tirubada miyo asi mafam asida gi natihay pa kang bangamke. Hiram asiga mari leiden RIMS ki medical superintendent professor. Ansa jimna lampen police ki osida complaint amata ukre. Loina na legitraba miyo asi tha asigi taragani fan phawbagi manungda. Imong manunggi mius na claim tawra drabadi sanabigi matungin na aroiba matang pangambang toklagani aire. Nakalamrom da accident da amasire. Bisnapur district ki Nambol police station na konba yumnam kunaw waiting set ki. Didim lambida hokiba tha asigi taragam dogi nabida. Pung mapan makharum tabada miyo ema khona chatning da jepsi karina thomlambada thina sokpada gi lekana bagam dana laikhitre. Phrase na vangba pawda laikhitra miyo etuki maming anthem somendro kabui sahini fugani thoi apokwa. Gofal kabui kawi jumnang khonau dagini. Magarina thomlam laba matung sokpadagi laikan nanarba oinam PSC da hana pugat lava. Matung RIMS da refer tarukpadagi RIMS hostan da laikan napada laikan na vangam da namit adugi nabida pung taraga mathoirom tapa matam da laikhidabani. Tawdogadu ka mari linin na Nambol police station na kesa malakot paga loida na laikhidraba mi adugi asi baksa RIMS mokda. Ngarang postmortem tawrapa matung imong manunggi mi wesinda kwasinakre aire. April taraga darita harau kumbai tawiganu emso. Lagliva Efren Taraka Darita Akal Amataki Harau Kumai Amata Taubigan Han All Money for Student Union M Sunatadurapa Cherolaman Hari. Mairo Lufasiki General Secretary Bikram Jit Tongam Nakode Pituna Tadurapa Cherolas in High. Labnamas the Kundamina River Yellow Me Propcha Singbo Mafandagi Hajila Wambito Me and Chasing Atingba. Laitana Iram Damasita Noma Kantana Lepana Sangsila Padagi Hello Me Propcha Sing the Pirakiba as was Hafu Adobo. Kanjanaba Lishinga Magasampan Barfuta Mani for Mahiroising upon Balup, AMSU of the All Manipur Students Coordinating Committee. AMSCOC, Linimiam, Kusam Naduna, Sanction Kiva, Yahuda Mamal Jamlaba. Mahiroyani Tawin of Fonta Piki. Numida Dupaning Sing book and Sahi Kudingi, April Taraga Darit, Pamikap talk from the mid, Hina Tarumpang to the Lagli. Komsitai Asigizu, Lagliva, April Taraga Darita, Nifugani Twitter Super Makeup talk from the mid Bang talk on the same Sabalwere. Nabita sida iram da masigi miyam tin ba mafam sida makal amataki harau kumay to bita na ba mahiroi lubas na miyam da apel tauri. Loina na nabit asiga marit iden star level asya competition amahaw kiva. Every lamada respected indigenous people's rights in new colonialism ayva theme da pangtho kiva competition adogi su result law thorakle. Makok matang taraba mahiroi singadudi ICM impal ki thawnaw cham Precious Devin Anba. Manipur College ki mandata khelamna anisuba. Manipur University ki Saikom Chanju Metain third. Manipur College ki Rita Jumnamna marisuba. Dem College of Science ki MD Tajuddin na mangasuba. Dem College ki Parangthem Sophia amdi ifam wakila na taruk amdi taresuba amdi Dem College of Science ki MD Tajuddin ni pansuba tare hari. Makong matam taraba sing nifugani thuisuba mikap thokwa. Tharum pareng am oinayuki pung taraga mathoi taba matamda. Manipur College Multipurpose Holder Mana Matambian Tokani Hari. MLA Karam Siamna Angang Sapanga Tarapanga Damai Masin Tamna Bagi Dengbang Senpam Kusinakre. Langtabal Esiki Manung the Lady Ba Mafala Jitrava Angang Sapanga Taramagata Mahimasin Tambada Sinana Batengbang Senpam Esiki MLA Karam Siamna Kusinakre. Angang Singasin Afaba Jumbi Amorakum Matam the Makin Ninjabatungle Lawani Hane MLA Karam Siamna Fongdokre. Langtabal Kendra Widow Welfare Association Sinduna Marin Kong Community Holder Pang Tokiba Mapan Joba Mafala Jitrava Angang Sida Mahimasin Tampagi Tengbang Senpam Pian Topi Maduda MLA Karam Siam Hai MLA Amoina Tongan Ba Mui Kang Lupsin the Matamatam Giwena Later Later Ba Awa Anataraba Matam Mating Pang to the Lagli Mating Pang Laki Vasingi Manunda Mapala Jitrava Angang Sing Asinaquadi Henamaru Oi Haine Lauribane Angang sing ba faba miyo ama wening ba tunggi afaba lambi da lamtak piba makoy ba puning thogot pa masuk afaba tunggi lambi amada saraning bagi pau chala du sandok pa pambani haike tengbang senpam asi mafungwa da tunggi mirol da mating pang pani kari karam ba wakal da angang sing asi ko mating pang buno haibasi mama oy bisin angang sing adu da kangan bagi tangai fada balai senpam asi laik lai suga mari lena ba hiram da khak sinna ga da bani atopa hiram da sinna begano mana hai ngasi pangthok liba thorom basi political ga karigum bahiram amada tamari leina de masida asing pamiyoi ba amwena pangba mateng ne sahi mapan chupna thorom pangthok tun angang kya da mateng pang tun lakre mateng pangki ba angang sing banung da masak thok pa amasung sakang daraba angang kaya yaukre makoi sing ubada mateng pangki ba ginwai ba du phangba ngamke
सेनफम असी कनागुम्बन लाना लाना वहनथोक पीबीबा याउरे मसिगी सेनफम असी सेकेंड सैटरडे खुदिंग ओइना मागना फंगजब तलब की सेनफम दगी तुंगसिलगा विडो वेलफेयर एसोसिएशन की थौपुसिंग खुसिनरगा मदुगी सेनफम अदुदगी पीबने पीरिबा सेनफम असी यादे हाने लौरंबसु याय अदुबा सेनफम अदु यामबा यामदबगी नते पीरिबा सेनफम असी यामदे हाने लौरंबसु याय अदुबो सेनफम अदु यामबा यामदबगी नते मदुगी बेहलु अदु ममासिंग मसासिंग खंगनिंगबा अदुने कोनाय से अफब तौबद पुनिंग थौगत पीदे कनागुम्बद सेनफम असी लेगा के सेनफम दगी पीबो ओइना लाना सांदोकपा असी मियामना थाजिबिगनो हाइके ममा ओइबिसिना लाइबक थीरे हाइदुना सु मसा मसुदा वखलोन फोन बिब तंगाई फदे रेलवे स्टेशन द चा योलंब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngasi मालेम की लेबक क्याना सखंगनरब लुसिंगबा अम ओइरगलिबा असिमक पिदम निगाइने इसा इसु जिगे मी ओहन के हारबदी आई की मखा फोनगनी ममा ओइवी सिंह नांगाकनी लंगथाबल एसी की जुट डेवलपमेंट काउंसिल की खुथांगदा अविक सेंथंग लौरग मसागी सेंथोक लंबी पिनरब होनरिबा असिगी खुदोंग चाबा लबियु हाइरे पुंची की दौदो खुदिंगमक्दा ममा ओइवी सिंह मसा सिंह पारा अममम तंबीबा मथौताई ममा ओइवी सिंह सेंफम असी अंगागी महि मसिन तौबदा सिनबकी मुहूर्त अतोप हिरमदा सिनरमलबदे पांदम फंगलोइदोरिबनी आइगे पुंची द माइफाक मियो एममम ओइगी हारबदी हिरम खुदिमत मतम चना थबक तौबदाई सही खुदिंग की सेंफम असी जनवरी थागी अंगन बसरुत खुसिनरंब अदो हंदकी सही की दिमिखल लेखिबन मतम चना हेंदोप ngamkhidaba asi nohaite angang sing asi afaba angang ohinungबगी फावरिबो वाखलोन सिंग असे angang sing da mama sing da फाउन बंगम लबदी पांदम अदो फंगले हाइन लौगदौरिबनी हाइके मखा तरकव अतोप सानाबगी पाउ मदा FIS 4 लीग इंडियन अनिसुब मैच द जर्मनी वो थोइथुनु होम लेग माइ पाकना लोइसिनग्रे FIS 4 लीग की अहनब मैच माइ वाखरब मतुंग ngasi सानाखिबा अनिसुब लेग मैच द इंडिया की नुफा हॉकी टीम न जर्मनी वो अहमबद माइथिबा पीदुना पॉइंट टेबल की मकोकता अतोप टीम सिंग दगे यामना हेंदुना लेबग लोइदना होम लेग माइ फांगना लोइसिनके भुवनेश्वर की कलिंग स्टेडियम द सानाखिबा अनिसुब लेग की मैच अस इंडिया की टीम ना हौरकपदगी अकन बेटेक सथदुना विजिटर टीम जर्मनी की माइगैदा फ्रेशर पिसिंदुना लाखे जर्मनी की सानारोइसिंगना निंगथिना मायुकनाखिबदगी अहानब क्वार्टर गोल अकाउंट हांगदोप ngamnakide जर्मनी की मेंबर कोनिथोइना साबा टीम असिगी सानारोइसिंग मनुदा तरुक रोमदी इंडिया का सानाखिबा गेम सिंग असिदा अहानबोइना साकुलिबने मरमसिना जर्मनी की सानारोइसिंग असिगी कॉम्बिनेशन द खरा वाटखिबदगी इंडिया की सानारोइसिंगना मखादना सानारकपद सुम मफुंग फाना कुदुम चनबा ngamke अहानबो क्वार्टर इंडिया की सानारोइसिंगना फजबा ngamख्रबसो गोल ओंथोकपगी तांजा फंगिदे अरुबदा कंटेंट सिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगपिरिबा पुनमक पथागाजरी चैनल असना तुमदा कानारबदि सब्सक्राइब तोबिद्रिबसना सब्सक्राइब तोबिरमरोइना लाइक एंड शेयर तोबसु काबिगनु नमकपो अमखना थागाजरी।